Maibam Dhanabir adom yengbri basi Impact News ni ai Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hutna da taram nokchari. Ngasi akhoi pujarig ba topic asi the sanctity of court. Garang asi Cherap Court Complex Uripok ta achauba incident ama thoki. Khulai 5th IRB camp Chingaril Imphal East the arms loot tawbagi thodok ta chenabani haiba police na phakiba mioi taruk court asida ngarang puthoki aduga court asida puthokpa matamda phakiba mioi taruk asigi imung manung adagi lekai miam adagi ima iben mayamna moisi innocently moise thadokadabani moise fauridabani habagi admaina storm tawkiba sreisda raf personnel kaya security personnel naga hojiki mob ka agitate scuffle thokpada mioi taruk asokpan nangki basingi manungda amadi paumini aduga amana advocate ni aduna lebak asigi democracy chatpa leba asigi akogi 4 pillars oriba judiciary, legislative, executive and media ngarangi thodo asida akoina judiciary magi sanctity akogi achum aran while watem or bichar chathagadabas adukumba yamna senglaba court ta thokibe incident asi yamna nuaitaba phongdorakli all Manipur Bar Association gi maikaidegi yamna strongly condemn tawki adu ngasingasimag protest su chathaki court complex manungda karamna raf personnel na yamna sathiba mongda hozik agitators sing tanthokna bani haiduna smoke bombs kappa adagi electric shock baton sing siznarakpa adagi stun grenade na chingba court complex manungda kapsalakpasi yaningde haina ngasi wakat mi fam afongdoki balaikre aduna ngasi akhona pujarik ba topic the sanctity of court hiramasida manung hutna khana binaba lengshin biriba akhoi guest na ahan bada ai haki right makta da lengshin biri oza Maibam Dhanabir editor Hueiyen Lanpao oza butaram nokchari mayai thangmada lengshin biri oza advocate P Tomcha president AMBA oza butaram nokchari and on my extreme right lengshin biri oza P Sonamani Socio-Political Commentator oza butaram nokchari masigi discussion hokdok pasi ahak oza advocate P Tomcha da hana lakchage oza ngarangi incident da Manipur da khoi violence idon thingna leire agitation leire aduga people of a democratic country everybody has a right akhoina akhoigi right legze police na mi ma pha matamda ma se chumi chumde lali lande habasi court na bichar tawgani aduga as a civilian we have a right to protest in a democratic manner adu ngarangi thawdo asida admaina micham singna laaga akhoigi innocent civilian sing phabi khre moi bu thadokadabani haibegi aduguma demand lakhibani adubu court kidi chumbala madudi kona decide to botare adubu ngarang incidents there is the raf personnel singna admaina yamna excessive use of force inside the court complex si advocate singna yamna yaning da banwai ta ba phongdorakli adu oza sikumba incident se oza as an advocate how many incidents court manung da sigumba complex court complex mung da sigumba incidents kya mukti thengna birabage masi taseng na ngarang ge dumba incident ti masi ai ngarang gi duna aham bani haiba tare mamang ai da koi yam kanna irang kalingi manung da koi ge hosiki Cherap court complex da adu da di kaino ni mo gi accuse ma nan tho ga chen gi hai na tawbudagi CRPF na nomai na kapagi instance amadi leigre damdora khoi ukil mayam paktharaga lehoba sokpana abdi thona thongna gi adu na tan adu ngarang gi pochidadi tasengna sagi hojiki hariba court si masai mayam sabire court system na sengaba ko only sacred saintly oiba mafum amani masi khoi gi chatnabi gi matugina su masi khoi khangjeng lairembi haidana khoi lairembi na purga ngadida asum aran se masida wail liba mafum amani ana masi ngasagi hoi magi ngasagi asum aran gi wasi tokhraga ngarangi pot da laibasi ngarangi sida laktringai sida khoi gi Manipur di irang si adum laibasi khoina kano tawba matam dagi di khoina college karpo matam haitare 1978 77 78 swaidi gi 80 gi swaidi gi irang ji sum kanjallatna adugi mamang de khoina angang oi da u da prisoner sing se akhoigi thauri na pullaga puthorami re matam da akhoigi rickshaw da jail gi puthorpum da rickshaw da lai adu da lai na mudri nan thoktana chen thoktana sum tarpudi sum kanjalak di yam kanna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯐꯥ ꯑꯄꯨꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯀꯞ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯀꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯦꯡꯉꯥꯔꯦꯜꯒꯤꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯇꯤꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯏ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯊꯪꯕ ꯀꯣꯔꯠꯇꯨꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯗꯦꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯐꯇꯔꯅꯨꯟꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯑꯩ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯄꯦꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯖꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤꯗ ꯑꯥꯗ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯡ 3:30ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯄꯨꯡ 4:30 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯌꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯎꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ISTB-ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ISCOM-ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯟꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯎꯗꯦ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯕꯔꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯗꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯥꯎꯠꯔꯥꯏꯠ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨ ꯈꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯍꯟꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯍꯧꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯀꯤꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯆꯍꯤ 1986ꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯍꯤ 30ꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯆꯍꯤ 37ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯁꯨꯖꯜꯂꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ 35ꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠꯀꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯩꯌꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯡꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝꯐꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯋꯦꯕ Security habits government-dagi maki advice or maigi interference kasi darkar lite. Superintendent of police or koi police headquarter itself mukhana lone arrange tagodamna. Hojik tawriba incident se thodok se yam achuba dinatti adgo mipum punamak se pen daba yam leiba justice phangdaba. There are two kinds of law matam punam takwen we raise hue and cry issue. Chingda law ma tamda law ma tamdai law sina toning mata tawija police ki might or security ki might or government ki might aida toning mata tawija wa mangang hela thok da bhajan bi adi amana kheteng da la lore ma thok da kan ma ki ngamba ha 41 CRPC dunia loina kon grabni 41 CRPC is next to got power p grabni criminal procedure court ta hana 54 CRPC all the layer majina 41 percent le toning mata tawi 41 A CRPC de nang wa law nang hai kudak ta heng mo law police station da lak ta nang phaba lakani ga chatu su ya da ba lai kari yu hai mo nampu da kanum tawuni asu ma kaya man su le masine access oiba masine khara thodokana to ba adu security court ta purok kai se subject to my nature of crime mada tawgiba miyoi sing do hardened criminal ra yamna sathiba miyoi jingra moise pu tanjada karmani heavy court puguni court kan aise or district SP himself is good enough adu RAF ka level deputy action force ka is CRP ki wing ni magus crowd control or riot ki matang te ma pusan mane moise su matang deri normally mas court ta ka wad moise kai akoi pusan bas ai lifetime to uraktri adu public mayam singshina nupi mayam singshina tawri ba imai ben ichan ima singshina tawri bise court ta moi shumane to bham thokte they know it adu tawdaba yadaba kari you have there is no justice is being meted out no justice is being koigi displayed singda ma'am tori ngasi let us go back to the koigi churachan police say what is happening it court ta ka daba magistrate mawa low daba DC ga say you get out from here
USP, you leave the place. Towning but the town ba machi moina to puna moina around the tabuk to puna mose. Kanagum to the justice have later. I don't know what is the function of the court. I'm nothing against the court. Court ki judiciary sanction moi function at only. Ado me mayam se supen penataba. Langak to supende. Adi plus security agencies ma'am the supende. Government of India supen was late. Ado ko na hijeri bana. Haji sugma pen the mayam sum torpose. I na kitang land give the I would have to apapun se pulaga towning with the toba. Kana free Tado Kotolga meme, Saloin Hatuli Punamotori Sigina, Mamit Usalaga labor. Assume injustice oiba, Aquamian Ubapangim, Masiman pinned the machumi. Arms quote the Chelaga, Nomi Muluriba, it's a crime, it's an offense. Noiguli Luriba, Nomi to even attempt to intrude my Maki battalion or my arms or Chenget or officer. This itself is a crime. He can be punished. Adu Parene Taune. Why there is a two law? Why there is no justice meted out in the plain namatawi aching the tourism? Pondo the toba. Pondo Manakusi the told the labor. Government has no power. Judiciary Shubashatumani lady, Adigi Karihani, Judiciary and Heidi, Akoi the court case like the Kunkaita with the Akun Hangachuva Matanga Malay. Pare administration put a collapse or the loweracy. And certain pockets the lady. Ferjol the Kangde, Chirachanpur Kangde, Shanapati Kangde, the Kampopi Kangde, more or less, completely law orders have failed on Lagrabni. While no administrations, no judiciary can interfere, the Bapta Tagar. Towning with the Toad. Then above the administration, above the government, there is a justice. There is a high court. When a prayer to Bujabra, or district court, or the prayer to Bujabra, you please intervene and please try to see to it. Because we place them above us, above the law. Mukoida. This is Moshu. Kanankan Moshidum to mean the lady as a government or police or authority the Tark case may refer to the immediately must say interfere to Roy. How you work on the laborer? Corporate public ma'am say we are thoroughly, we are chaos. Pen the Papunamakne. Court ki sanctity nga say court Hongdong in Toraga so ngak the came canara. Courtsi, Cherab Courtsi, Manipuri the Pursu, the Lango and the Pursu, among the Pursu, Sanctity among actor the Arway. Mamang the Cherab Court complex, the Cherab Court complex, the Putorpa accused. No mina Kapaka Mulaga Pugibit or Tokrab. Cherab Court complex itself accused others underground. Underground, the hardcore member, no mina Kapaka Court campus, the Mulaga Pugiba. Adugi offense to Adugi crime to commit to the unlawful organization, unlawful lena lautuova, organization, we come to Javani. Adubu Adumatu, Mayamdu, Hoi Kotopo Sumde, Aduga Madu Kotopo Matamzulate, Kojimatamakana, and Narangi, particular Kanosi Ilaxigeva. 13 gi Nungdangda Chingaril tes budalaiba mangasuba IRB gi post gi nungmai chahum trat nungmai maru lising kun mathoi khare na lakre masing do engon se sabjan yauri lising kun mathoi ga chanipan mogdra mari nungmai na chahum trat masi lakre na kesum lokhule area do under the jurisdiction of Lamlai police station Imphal East ki case affair number 7 close to 2024 Lamlai PS under IPC ki section khare leire arm sek yaure Maduda ay sangduk charoy ngarangi chingari gi thoguk sigi matang da lokol iba case ya chingari gi thoguk sigi matang da lokol iba case da kari section yauge da lalobugi matak da panda section nam yauri ba unlawful activities prevention act si yauri ba aina lakshe ningi di unlawful activities prevention act aba sigi act si UAP gi act sigi every section reflect over case today it is not authorized ASI na or OC na inspector na case to ayu iba deba unlawful activities prevention ek si gauraga di not later than akhoi gi subdivisional police officer SDPO DSP SDPO amadagi ta da ba observe na ayu igdam ne ba aina langni gi point di garangi lamlai gi case ta accused in a charge of Muita Ruxia, accused in a charge of Winimoina, Moimara level it is up to the court.
होजी खंगरी मोना मरालयना सिगी सोइचो आर्मसेक आईपीसी अदगी यूएपी एक सिगी मखा दा फाबे वानी बट मोय मराले बसु याई लेम दबसु याई अखोय खंगरी मदु होजे बट फारे पुलिस कस्टडी लौरे पुलिस कस्टडी की मतम लोरे जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्रेयर तरोगा पुथोरे अदा जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्रेयर तरोगा पुथोरकबसिदा जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्रेयर तरोगा पुथोरकबसिदा गसाइगी मोय तरुक्सी मोयगी फैमिली सिंगा हाइसी मोयगी फैमिली और मोयगी अखोयगी मियामना हाइसी करी हाइगेदा मोयसी फाबा मतमदा नहानगी केनोसे अखोयगी 13 की नुंगदांगी केनोसे 13 की नुंगदांगी इवनिंग इंसिडेंट सिदा मांगरिबे नोंमै चहुम त्रातरेत मरु लिसिंग कुनमा थोइगा समथिंगसे मसी अमत रिकवर तौदे मोय ngaraंगी प्रोटेस्टर सिंगरा हाइबरिको अदुगी रिकवर तौदबनिना मोय खुजुग लाइसु रिकवर तौदे मोयसे ओनली अखोयगी केस हम पांजलगा फाजनबनी अदर अनकंडीशनल रिलीज तौ हाइबनेबा ngarang no protesters no tawiche ngarang siniko ay ate mayam du ay kothok jararoi adai de lai di akoi na haining idi sumaina chingarel tespur gi thogusi matang da lamlai police na kesam lawre kesi lawda mi taruk phare mi taruk se ay wakhanda moisi police na charge taroga phaba yuani akoi gi media na uzabada moisi maralem dong mande maramdi moisi maran layena haragadi ahan bagi police custody lawraba matungda मोय मांगरिबा नोंमै जि जहुम द्रात्रे नि मरु जे लिसिंग कुनमा थुगी मथक्तनि मसी जो अखोय रिकवर तौना बो होनरिना आई फर्दर पुलिस कस्टडी मोयना प्रेयर तौरमदौ मालेबा तौरकदौ माले अदुबु फर्दर पुलिस कस्टडी प्रेयर तौदे सुमने केसम लखोले मी गरा भारत जुडिशियल कस्टडी पीबीयू इन्वेस्टिगेशन नि लोइद्रि हारमनि जुडिशियल पीयू हाइरिमिना